keras, cerdas tuntas dengan sepenuh hati, untuk memberikan hasil terbaik. Teamwork aktif bersinergi untuk sukses bersama. Humanity peduli ikhlas, memberi maslahat dan mengalirkan berkah bagi negeri. Integriti, jujur, taat, amanah dan bertanggung jawab. Kita semua fokus Berorientasi kepada kepuasan pelanggan yang berkesinambungan dan saling menguntungkan. Excellence, teamwork, humanity, integrity, customer focus. 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 Excellence. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan Region 8 Makassar yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah kita sudah melalui 2019 dengan baik. Kita song-song tahun 2020 dengan semangat, energik, berwawasan, kontribusi maksimal, happy and grow 2020. Ewaku.